ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Professor Kamailang normally beliau assistant professor ke Sora Government College Lapin Sngau baka kamram jigi seng bahalang kelong banyak saat nak benta ke jing e kipat ba ya ke ba ulapin pau ke jing rakhe dap shisnam jengri boy People's Council kablong hayeng shnong hasajer nong po hakan ni ke jing rakhe dap snam jeng ke RBPC laidon lang du president ke RBPC uba Jason Lennox Norum harengka bikriu pakmat jaga district kemuba Augustin Walang uba Rocky Marwen uba Rocky Kella beruba Matthew Makdo naloki wepan. Bandar kedap shisnam Professor normally ulak banjir bagi seng bahalang kidon ya kebentar bakrau ban pinsngau ya gejing sngau kia jing ipat ba syaga sarkar pat bendrap ru bagi don shibun kimat ki bakta ipat ba ya ke babun sin omshim la pinsngau syaki bo bade kmi. Kita tak bukan ni kimat jom kerja perkham, bang saya perkham. Lagi dalam sisa dalam ya di pressure group. Bab nasmutu bagi im ha kejelah bersadin, im ha distrik berkham sadin yang tujuh bagi distrik. Distrik jogi lasim bagi ke aspirational district jom dari India. Kamu bagi ke wing ke distrik berkham sadin. Sama kata yang donkam shibun jingarap. Bang hukum kini ke Jaka, hukum kini ke distrik ke bagi Ngidon. Ngidon kam kinong ke Simtia. Ngidon kam kinong tiap baje. Ngidon kam kiseng bat kinong yalam. Iban warra hangi ka awareness. Ka pressure group. Kadai si benta nak healthy demokrasi bo tintareng. Lara sensya pelba juga kita memang berkuat kebahagiaan kita memang sibuk, iseng kita lakukan ekspres, kita memang kajingking lagi berpun jingking ya kita pak kesorkan, ia kan ni kebentar lapendap dan iseng bahalang. But nak pos kapur, nyugi bagi bedam sibuk iseng bahalang. Kita pertai ke isu itu kita pak. But nasib kemen, bahkan Ribuan People's Council, hausnya pelajar lasut lasyureka, kata kalenti, kata kajingmu. Kamera pun dasar kalong banwara ia public opinion, banwara ia kajing snotu, banwara ia kajing pensawai kasu belum paiba. Kita non skor jom kita kebabat ikabor, kam long kababansam. Bandon pressure group. Ngidon kami ki yang sisa. Nama baru simet. Ubriu batang marwe. Ulong tang kasur ke marwe hari cloud. Apa ngelang? Bakumbong kanika tim hirajum ni. Terlilangin tu ceprang. But pressure group ngidon ngelang. Tapi dan mapi kinong bud. Mapi biding isipai. Kanika sini kebangi ai. Lu petang sini kanika sini jong. Kajingnya menurut Tirol Singh, Uyen, bagi sipai di Jommu. Kami le kena marwai. Don kami sipai di Bandian. Akan tak pola belum yang ukur perton mubun. Bandian percaya ya kajing Banben, jom kesorkar pareng. Dan ini mungkin mau Tirol Singh wile nak kema nak kawat terhenti. Di pareng di bata kesuloi, bata gitu. Andai Tirol Singh ulala ban yale pernah harus salsnan. Nak terai bandar mana-mana. Bala bermudur. Bagi sipai babatang nak kawat terhenti bagi kenam. Yale percaya ke soka.
Kemudian nak suloi harus saus senang. Jadi nak sim ni kani kaji kai nak kaji belum tu sing kani kesengi. Lagi don tan kelianut, lagi don nak dong don distrik kebasarin kebun kilian. Gila job. Bahkan history kasi saksi. Manu na pring sing bahalang bidungi kibayale. Berpoy sa kadang-kadang. But nga naman panganin mo ikay sa ong ya kena. Makam kaya nang no kisdam. Kapag kampong sa tolong hangno po. Nilapas dang nakti. Nilapas dang naklaw. Handay tong ko jogi. Tolong si kliado. Jong na. Kajinjog ya dapat objektif kabagi ngelabu kemat. Nama kita ni kam bagi sen halang di jumi. Kampam Kadiboy People's Council. Bahkan ya kapedeng di Padba. Bagan semutu ya kimat bagi jura ibadai bagi Padba. Yoi ba ibabun nanum jet terkeng. Tinggal ini ibabun kipur. Kisah halang kilas tanam laslepa ambil halia. Bat kila tadi posnan, kila lagi jubili beper. Nanti kita buat sakit kata. Bagi isu bagi isu belum selektif. Nijit ke isu banyak keren. Ladang kaya yana dengan keren. Ladang kami yarap yana dengan non keren. Nanti kali pun itu kausil kami menolong kita. Nah keren kumubri mana syabah. Pengairi bagi non kami kaseng dapat keren. Ya kemat kejura kepada yang balok klaim daya syalian ino klaim dah cip kanu kemat kejura kepada yang ya kinu nyelam lani yati nama gilon nak sek om ban kamai jemput nak sek kata kamde ke motif ke jokano kono sek gilon keriti penyat jomti mata ya peni ngala pulih di kernet katu kane ngeri pakai jemput ke syai ha kena ke sek ke jomti kani kernet pada ke sek dan ya cepat tempat yang thong ke jongka kumbala diklihat preamble dan yang kritik laporan ke jongka. Jika pun jom dari kaji itu jogi mata kasih kasai hagal hukum ba iwan ne bersungguh ya bi ya kai kabagi lakran sistem manusia lagi kertian din katnya utrik jauh penai itu arajar al-hulai habang iyo bansuy pension ya kane yin ka jogi hai kita Islam di baladap nyilapan kemau nyilakran ya biba kajian ti kalong ka bajro. It's a long journey. Iba rogi manai dangong makane kade tak kajing sedang ka barnet na kibaret tam tak sistem bat hakabagum kane kasgi kalong kai ka kongsan yang ai bi we bagi berkemau ya ka role and responsibility ya kai kapag ni don ya kata kabenta balle na benta kai mang salah hoy latade mengenatan sistem kajian ti juga seng kalayo i shibon ki balle se ki chuma mudgo balas dokumen ngajong ya ki perlo kawin la tanga ngala balle kajian kalong banga ngahabanti ladang penting nganum push kalibet kajongan bat kawin yang iciting dengan kalong bandon ha kasemiu jong pai ba abu saw seniu ngasai ting pai ba nganola ate nganola bandel ba ngala ate nganola ban address yang concern jong ki pai ba ngala ate nganola ban penyo ika hok jong tu ki ba asyak kenyan pai ngala nganola ban wonra yang kai ka bangi nyela jimperkat baru asyakta haga jingong kena haga jingong sama hendak perlu kabasut kalong ba kane kaji kap sistem kajongi kade kaji pertama di kok ya kan bangla bangla banglum bangla ya hot kibamat jong keseng kenapa kabanga lese shimet ngai kedu kalong ba ngai ting yo ba ngai shimye kabata ku mulong yalam ku presiden barang ba jong keseng handai ba banlum banlang bantesong ba ban pentingna ban kushmat gitang yai yang kadi ko we lagi jisting gaji sir ka balik se ka papan kenau yang mana kasni nyilasdam ya ka People's Council Henry nangne syakmat nyila ne ban pentul ne ka kadi dak dikeli ka bahe te habang apai ba syaki perlo
ki bayi tri kamlang lang ngape ye ki khot lang ngapai si rurang ba kawai ka ba ailat yang bangan perkat nak benda ban beten yang kam kalong ba kinang don ki ramba ki khot jong gajat ru naga district ka jong ni ki bakwa ba yu i yang dari boy kum kawai lagi district kawan syahmat haji yang baru ba lagi keren ni kawan syahmat kamdei tak ka kule ka putih kamdei tak ka kule ka putih nama bala lagi pe ya ka data kapasiti percentage jongki sabla kule jongi naka riboy latagi ya compare ki district kamju duna ya ka nyoko nyopusang let's say tengah iwan adu 40%. Henry latagi pe ya ka jing wan jongki sabla kule syahmat but latagi pe pat ya kita ki opportunity kita kila hagi benta ban ailat ya ki bagi bi syahmat ngam juyoi dengan saya kini kita de lada kan literacy rate aku juga district ka jongi kawan syahmat kumne keipat kita ki failure keipat kita ki bangi ngitlot lada giduko bangi la ban sei ya kita experience ki to the fullest extent nimla ban pengi ya ki syahmat nimla ban penlong ya ki kum kandong muna duna naga district ka jongi bagi kita ki bangi le se ngitlot lada ngi fail hai kung pagkadon hanga ngidon na kispa pag gihajar mo ako juga district ka jongi hindi nama bagi yo kita ki platform ki babian ban explore ya kita ki potential ki jongi se kare ka way na ka balapan suki ya kare ka jing elak ki samla ki bapas ba bagi long kita ki officer habang kira ni ki officer ngamun ko batong ya kita ki officer haki department bafer ki MCS officer ki IAS officer ni juga kan ako juga district lalu hilang apa DC office, ini ke officer kita bun lagi kita nak East Khas Hills, nak Jaintia Hills, nak West Khas Hills kita, tiada nak Riboy, ialah banyo lagi kanut kita. Teka dulu kaji seorang terkat, bah let's say kalau mulai dalam sempalang kai ke contribution, lalu kai ke bangang awak bersenian, nak kata berpenting na bah kini ki badang don nak jipule, kila banyo yang kata kalah bagi long kita ki IAS lalu ki MCS officer. Pi kali kawai nak gile se kabang kajet perlu jadi katrot. Hamka kira ni kajet perlu namun bertambah ba kajet perlu jadi nabi boy. Le se gitrot ban penmi yang kita ki officer ki boper. Ba le se kani ka berta ka baku kasai kahap ban syong ban kmi ma ban yelong yalang yiti dikiru bang ba di bagi khot kani bendel dengan research committee dan core committee ban ya pekat. Kulo ni yela ban wat ikilap kilti ban pendikna ba kini ki samla lamba jong don ka thain jongi kinyo kita ki privilege kinyo kita ki jingera lagade na kalian jong sokar lagade na kalian jong kinhun ki ba fer apo jong family boy ga jongi ban pendikna ba future ka jongi kashai ba ka ngong la kashai ka future ka jongi kashai ka future jong bari boy la dengan trend ka future jong bari boy na trend ka future jonga jongi ki kun ki persa ba kum ta kater tegalong ke ga badang kam ban pertama yang ayat ni nak berta ban seneng ban kerau ban kentu bakum kasai kaya akan dongrim ban pensilur ya di khot jonga bagian imthop ban tresdom ban minat kham tale lari ikan kaji minat hakakot babun lagi nak diperlok kiba ya keren ya kaji kule ya sela ulang ba we lagi dukhot juga seng bandin abang ye sokai omba ngatengah kule aku sahut shwa ka exam ngamtip lagi pule aku sama shwa ke exam kalau ngila ban score ha begitu ke exam ngintip kalau ngila ban score ega ba lagi ngila ban score ega at the end of the day ha bukut jogaski katu ke performance katu kan duduk bersin om tang yo tu betul ke exam ya kai kasem ya kai ibang salang ba gajet perlu beroi